चीनिया स्वशासित क्षेत्र तिब्बत सरकारीय उपप्रमुख लान फुकुवान नेतृत्व या टोली मंगलबार येले अवलोकन भ्रमण यागुतो प्रबन्ध टोली यादव ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघ अध्यक्ष विश्वराज वज्राचार्य लस्कु स्यानाती गुखा बेकाफिन्त यललाकुलागा भिन्जलाची बेलाची च्यास गछे एमपी महाविहार हिरण्यवर्ण महाविहारे चाहेको गुखा नेपाल चीन तिब्बत आर्थिक मेलायुक्ति ज्याजु जुल भिगन अंशे चाहिँ भिरगुट मनबे चाहिँ सुरु जुल तो चाहिँ गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट चीन सरकार व नेपाल सरकारी बीच चाहिँ व्यापारिक आदान प्रदान युक्ति कार्यक्रम चाहिँ खोजो जुल अथेन्टो चाहिँ भिगन अंशे चाहिँ आयुक्ति 20 गते तक चाहिँ भिरगुट मनबे चाहिँ 5 दिन युक्ति चाहिँ नेपाल चीन मेला ज्याजु जुल अखन पिण्ड सकल पिण्ड न चाहिँ चाइना युटी व टिबेट युटी सामान अन चाहिँ 50 वटा स्टल दो अथेन्टो 15 वटा नेपाली युटी स्टल दो वो स्टल तो चाहिँ सोन द चाहिँ इनाफ हैन छ अथेन्टो सो डेलिगेट चाहिँ चीन चाहिँ नेपालले चाहिँ युके सामान होइ जुल टिबेट अथेन्टो चाहिँ नेपाल र टिबेट युटी चाहिँ जुन व्यापारिक खाता अथवा चाहिँ निर्यात खाता ज्या छन् उकेर चाहिँ छिसन चाहिँ यसले युटी विशेष न चाहिँ त्यो टिबेट सरकारी भाइस मिनिस्टर उयो टिमले चाहिँ
टिबेट सरकारीलाई चाहिँ नेपालीमा मामी राजदूत न चाहिँ थन यसले चाहिँ छाउ छ वेक पिण्ड चाहिँ झि छन यसले भया चाहिँ यसले झि नेपाली चाहिँ झन् नै 80-90% हस्तकला सामान उत्पादन जुई ठासे चाहिँ ललितपुर उद्योगसँग त्यो टिबेट सरकारमा चाहिँ सहकारी अटक खने झिसँग चाहिँ थन यसले युक्ति हस्तकला जन्य सामान चाहिँ उखे मेरा भागका हो उकेलाई न जिमसँग चाहिँ समन्वयलाई चाहिँ वेक पिण्ड चाहिँ टिपिसी ट्रेड प्रमोसन सेन्टर मार्फत चाहिँ वो टोली चाहिँ थन नेपाल सरकारमा चाहिँ थन चाहिँ मिलाएर चाहिँ वेकअपी छापिँड चाहिँ थन झिसँग चाहिँ यसले नगरी चाहिँ जिमसँग चाहिँ थन परिक्रमा एना चाहिँ यसले दिउ चाहिँ कला भरिपूर्ण कला नप चाहिँ जोडे ज्याजो कि कलात्मक सामान्यलाई चाहिँ किने ज्याजो चाहिँ रुपे चाहिँ जिमसँग चाहिँ मङ्गल चाहिँ भिन्नोलाई चाहिँ थन चाहिँ एमपी महाबिहार चाहिँ बङ्गलामुखी कुमेश्वर महादेव अनि चाहिँ हिरण्यवर्धन महाबिहार खाप्टे एङ्का चाहिँ झि छन् यसले युक्ति कला सम्पदा गुली धनी उयो त किनिप्टी ज्याजो चाहिँ ज्याजो अवलोकन भ्रमण नेपाल र तिब्बत थुया व्यापारिक सम्बन्ध अझ बल्लाके त सहल जुगु ख